Ste po narodnosti? Hrvat. Šta ste po zanimanju? Ništa. Državljanstvo? Hrvatsko. Jeste li oženjeni? Jesam. Imate djece? Imam. Djeca su punoljetna? Jesam. Imate imovine? Nema. Jeste li osuđivani do sada kada? Nisam. Dobro, sjedite. Je li Pavelić bio diktator? Izvolite. Je li Pavelić bio diktator? To se znam da je bio, ne? Dobro, je li vi pripadate ustaškom pokretu ili ne pripadate? Ko? Da li ste vi pripadali ustaškom pokretu? Jesam. A jeste li bili zakleti ustaša? Jesam. Prvo, molim, Hrvatska država postojala je kao stvarnost juridički i internacionalno, nije tako zvana. Vidite, Hrvatska država je postojala juridički i internacionalno. Jer vi ne prihvaćate ovaj termin, točka, ne prihvaćam ovaj termin takozvana. U današnje vrijeme, u ovom stoljeću, razumjeti kakva je situacija bila u ono vrijeme. Bila je situacija takova da je sa protivne strane poduzeto sve moguće da se minira Hrvatska država. Sva moguća i nemoguća sredstva, i usmena, i pismena, i po noći, i po danu, i tako dalje, pokušali su je svim snagama istrijebiti i uništiti Hrvatsku državu. Protiv toga poduzeta su sva moguća i nemoguća sredstva i sada kad je situacija nastala u ovo vrijeme, posle toliko godina kad se je svršio rat, dolazi do toga da bi se što je više moguće ocrnio čitavi hrvatski narod, a osobito vlada, hrvatska vlada, a naročito moja malenkost. Za opstanak Hrvatske države ustaša je mislio upotrijebiti sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva za obranu hrvatskog naroda. Silom izbiti svi zakoni dozvoljavaju. Bis vin repellere omnes leges omniaque dura. Vi ostanite na vašem mjestu, a nek dođe u vašu blizinu i kad ga uočite, vi recite. Može. Ne, morat ćete kasnije kod kontakta. Možete još metar doći. Dovoljno. Ja mogu govoriti? Ne, morat ćete razgovor obaviti kasnije. Optuženi kasnije ćete s njime obaviti kontakt. Srđan, ti si imaš riječ.